Inkosi laphuma empumalanga. Ngase ngibona imimoya lemithathu. Lomunye waphuma emlonyeni wanyoka ngweni. Lomunye uphuma emlonyeni wesilo. Lomunye uphuma emlonyeni womprofethi wemali. Lo mfula la lokubhalwe ukuthi iEufrate lo mfula lo bazalwane kuthiwa lo mfula lo kunye lokukhulu. Nalo ngabonakala ukuthi ungasha. Kunemali lamanenge. Kuthiwa nyalo uyasha. Nokusho ukuthi eBhayibheli masiyanta ugwasa bathiwa yempi iyawukhamba empumalanga. Ngisho ngathi awukhamba ukuthi iyawukhamba ngala boshayina bazalwane. Ekhamba ikhulu bazalwane. Into ibijabele la eMagadona nayo ebeza kaIsrael. Kuthiwa iyawube igwelele indzawo le ndzawo kuthiwa iyawube seyomile iyawube seyithe manje kwanyalo bathi nyalo umfula vele kusho ushile kuselokuqala nje vele soshile kusho ukuthi Jesu abuye bazalwane. Tonke bese kulungiselela ukuthi kwenzeke bekungabonakala lapha kungaye okushe yamanje. Network ilapha nje. Yonke into bazalwane yaluze ingabe sibena ukukholwa bazalwane nyaka. Ufuna ukukholwa. Aje abantu abaningi abakhulu ngathi ukukholwa kwala ukukholwa uyabona yini bazalwane. Yini bazalwane. Asisitofunda bazalwane. Asisiyeni Matthew 25. Noma verse ufuna sisibabuke. Umkalele kulo verse 31 nalo 32. Indvodzana yemuntfu nayita ngenkhatsimulo yayo netingilosi tayo tonkhe iyawuhlala esihlalweni sayo sebukhosi. Tonke tive temhlaba tiyawubutselwa embi kwayo. Iyawubehlukanisa labanye kulabanye njengemelusi ehlukanisa timvu netimbuti. Lana lethiwa indvodzana enayita ngenkhatsimulo yayo. Yabo yakwetha seyita ngenkhatsimulo manje. Eqaleni utelwe bazalwane wavela njengemvu kodwa lewe seyita ngenkhatsimulo. Kuthiwa kabuya ukuhlukanisa tive ke bazalwane. Letinye tive titawusiza letinye ngeke. Lana ke bazalwane kule minyaka leyinkulungwane nasingena nayo. Labanye athi iBhayibheli ngoba wethi igogothodo luyawungena kubantu. Bathi ayiphake iyele akusiwo wonke emaveni uyakwangela lo moya. Abanye bathi hey ngeke thina sitawusayida la Israyeli nabo bakwethu. Lala abawusayida la Israyeli yibo labatawuphila bangene ngale 1000 Jesu safikile. Labanye bathi nathi siyakhona siyobulwa awufa bona ngeke bangene ngale 1000. Kodwa khona tive letiyawungena ngale 1000 hayi usiyongena Israyeli kuphela uyawungena nalabanye labayawugwala. Yibo iBhayibheli siyofahlukanisa timvu netimbuti bakhona bayothi hey Israyeli sine singakuwe hayi singakuwe. Yibona abanye babo ukubona Israyeli nakuthiwa kaGoje bathi thina ngeke bafunda le Bhayibheli bafundisi bakhona lebaholi bakhona banilalela le Bhayibheli. Labanye kabanandzaba ke bazalwane ngoba bayathi bona ukuthi ekuqineni wonke umhlaba utasina ubhubha wonke nemhlaba lelizulelisha liyakuvela lapho eJerusalem. Nathi bhidlizwa lokho bazalwane iBhayibheli ethi nalo mhlaba egcine saphelile 1000 lomnyaka kuyawusevela lizulelisha nalo wonke. Kodwa sizwa ukuthi uNkulunkulu wonke lokuya akusebenza alapha kaIsrael nalo ukubusa kwakhe uyabe alapha kaIsrael. Amen. Bangwele kuthiwa ke kwahlukanisa letimbuti ngabo iBhayibheli kuma ngetimbuti ikhulume nangatimvu uyawuhlukanisa. Athi kubuya ngalana wena ngala khona tive letawuba nehlala kulo 1000 bazalwane umnyaka siyawufunza ngala uyabe kumnanzi bazalwane emhlabeni. Uyabe kumnanzi ngendlela lesimanga. Sifunze ngale kuthiwa lo mprofethi wemanga wehlulwa sefuna sikuthalaza ngebantu weke. Abanye abantu kushumela kwabathina kodwa tinza abantu bathina. Moyo kwabathina uyabeka amabhorele. Yabona abanye abantu bazalwane noma bathanda abadlala ezoshona hayi ngibona labafuna. Bona uthi abashumayela futhi ubashumayela kanye nabangayakhi abanandzaba. Abafuni ukwathi lokwankulu. Yazi bazafuna ukuthi inkosi esambulo kune blessing nje yokufundzisa kune blessing nje lokulalela. Yakulalela le ncwadi lena nje kunesibusiso lapho lesiphuphile lokuthi uconcentrate walalela lesambulo. Mina nami neblessing nami engitholile ngafundzisa ngaso. Amen.
Asobukelele indvodza ngisikita uphetha ngathi sifike ufike manje wena njani losahluko 12 ufunde lo verse 1 uthi Sathane wethu abantu Sathane bamthanda kakhulu nasesebenza njani amela Sathane musibeka mbulala wena konfundisele kwala leshura liyahlula lebeso liyehlulwa phela ngithanda ukulo abakese hlulele losahluko 20 mawuthi ufunda kuba ngale sikhulume ngalo prophet wemama sakhuluma ngani ngalokwa sakhuluma ngani abantu sakhuluma Sathane nje into uhlulwa njani akule Losahluko 20 mawuthi ufunda ngalo verse 1 Ngase ngibona ingilozi yehla ezulwini esandleni sayo yayiphethe isikhiya semgodi longenamkhawulo neluketamo lolukhulu yabamba nyoka ngwenya inyoka lenzala lekuthiwa ngumhleki noma nguSathane yambopha ngeluketamo iminyaka leyinkulungwane yamjikijela emgodini longenamkhawulo yamvalela yase ibeka luphawu etikwakhe kuthi angaphindzi edukise tive kuze kuphele iminyaka leyinkulungwane. Amen. Ngiyabona sho Sathane yona njalo so uyawuthumela ingilozi awukwenda nto ingilozi beva yini hayi ingilozi ibambe ngeSathane bazalwane lokangwena imbopo ngeketale enkulu besimjijele emgodini athi swele ngefika phasi abafiki 1000 lonyaka yabona ejengele lo ngathwala khona bazakho umuntu ongafuna kuze kuyena lapho akaboshwa kanye athi nje solo uyashaya phasi akafikile phasi akasinafungwa lapho athi hayi akuphithe gange mina uyaboshwa Sathane kanjalo ebazana abajijelwa phasi so labathe ngeketale lefika le phasi akayobuye info uyabikwa beyinyifo la iqabathi ngishayile phasi abe kushaya imantini noma kushaya idzaleni noma kushaya uyabaqaba tivete mhlawumbe mhlawumbe kadukiseki ngoba le ndvodza yabe iwoshiwe Kuthiwa uyawubanjwa Sathane futhi isikole Sathane mathamjoyile wena yengozi yawo ehlulwa sekujudana ukwehlulwa kwayo yena eseyikhulu nje lapha ikhulu nje lele ukuthi bazalwane ibandla liphakame laphakama khange umuntu uKristu sola mnyaka noma isinze kushaya imali lento tobe ntombiso sekikhululukile lento senda kuthi Jesu abuye atobusa ngemali uthi lesawubusa kanye naye nasingena 1000 kulethi lesawudisho lapho Wena-ke bazalwane uyakusenkingeni ukuthi uthola iphawu lephi kuKristu lana noma kube wena kwabo uyafa kwesokweni noma lesi sikhathi bazalwane usize kabuhlungu ngakho Jesu athi manya ke bazalwane iBhayibheli siyathi labantu bafile ngenxa yokuhlushwa lokhu uKristu balalele lephawu iBhayibheli sitshela ukuthi bazalwane batawuvuka amen Laba vuka lebaza sebajoyina thine sesiyabusa nabo iminyaka leyinkulungwane yomhlaba. Laba batawulala wakhona batawuphendula basesingekho bagcwele. Amen. Yena lapho isiBhayibheli bachaze hluphekele lokujani bazalwane. Yalukhala hluphekele ukuthi nje hayi mina ngiconnect baba angikhoni vele senilingelile wewe. Ungangilingana bababe bakhamba lapho sinakho. Ngiyakrekethe ngekho le ndvodza nemlomfati ngabe ngiyakholwa nje nini phela abanye babe babona ukuthi hayi imali le muntu ngisone sibi ezake ngosini onke amalinda Jesu ongatholu kukhulu wawe sunzana sowami owangithethelela Abanye batubita ukuthi baba prophet kodwa banemoya lokuphuma. Emagama amoya asomyasiyekeleni lokukholwa. Kusita manje, naye iminyaka iyahamba, kude lokuthathako, kude lekumthathako, angiyekele umoya lona uphuma ungene kulabanye.
Nangona Jesu bazalwane ebagama abazalwane ukuthi hayi usesekusha tijabulise nawe ngekusha kwakho wena wakazi magama umoya lokho uyaphuma ungene umuzi uyingenile lethomba ngebathi bayihawuza bayishaye ekhaya so ungenile lo moya uthi ngawubona uphuma emlonyeni wanyoka ngwenya uphuma kusathana lo moya usobala nokuganana uthatha abafaki bebantu usikeleti ebathothe abantu njalo umoya uhamba uganana wabulala ujumakela umoya loyo uyakungena namakholwa kuJesu kodwa na uJesu uyathethelela usikabani moya babemabili sithosikhanazela kafishana sulumeni ngezalwane singeziza usonke